Kvarno snimam, brate. In the stress ghetto, kids test the devil to hit the next level. Wish they was a rebel with several medals and flex the bezel with the pedal. Ok, sigurno se sad svi pitate šta se dešava. Dešava se to, znači da se spremamo, idemo na jedno mesto. Znači idemo za Bosnu, idemo na Kozar, ono tamo iz partizanskih pesama. I sad, mi spremamo stvar koja se zove Jebeš Facebook. Imate jedna devojka koju smo upoznali preko Facebooka i živi u Novom Gradu, u Bosni, i idemo da se vidimo sa njom. Znači, upravo sa njom napisujemo. Možete vidite, devojka se zove Vanja. Znači, na mojoj strani možete da vidite. Znači, da piše Đorđe Miklić ili tipa pare is engaged to Vanja Vuković. Ok, ovi ostali podaci nisu bitni. Sad. Znači, danas smo odradili neke poslove i drugar i ja smo se složili da napunimo benzin i idemo za Bosnu. Ništa, dajme da se spremamo. Okej, mala promjena plana. Ne idemo u Bosnu zato što ovaj nije izvadio, znači, ni zeleni karton ni ništa živo. Nisi istripao, ono kao stara Julica forma. Umjesto toga idemo u Covid. Tamo smo počeli da snijemo dokumentarni film. Trebao se da se pojavi. Tamo smo usred Riheba, letos, kad sam izašao što je bilo prvo mesto. Papa! Aremek i njegov verni pratilac Pancho Davila. I'm going deeper underground. I'm going deeper underground. Čuparne pranje. Zatvori prozore sve, da. Ej, prskaš laptop! Laptop prskaš! Fuck! Bolesnik! Crazy motherfucker! Tripovanje, a? I Pancho Villa, el presidente Dovla. Sir Atom. Call me Sir Atom. High-tech mafia, motherfuckers! Check out this shit! Upadaj, ajde! Da, upadaj, ajde! Napoli! Ćao, ja sam Đolo!
Dobrodošao u High Tech Mafiju, ovo je za YouTube, za Nemiri TV2, šta imaš da kažeš, brate? Da nisam dugo stojao na stopu. Da nisam dugo stojao na stopu, to je savršeno stanje za stopere. Ono, oko 3 sata do 5, onako je savršeno vreme, ljudi će da ostanu. Stvarno još ima ljudi koji će stanu, a? Evo, neki dan mi stao neki pop. Popovi, a? A popovi su carevi, bre. Ja sam bio pop jedno vreme, ali mi nije išao. Gledaj, ovdje znači možeš da gledaš, znači, šta smo pustili? 7 kapiju. Ovo je 7 kapiju. Možeš da slušaš Alice in Chains, a možeš i samo da nam kažeš čime se baviš. Ja studiram industrijski dizajn. Industrijski dizajn? Kolega! Ja sam završio režiju. Kolega je zajedno sa mnom iz Vinyl marketinga. Inače, radimo reportaže na YouTube-u. Znači, radimo za kompaniju Google. I sad trenutno putujemo za Kovin. Trebali smo da idemo za Bosnu, ali u zadnjem trenutku nismo dobili zeleni karton. Tako da idemo za Kovin, pravimo road trip. Treba da se zabeleži Nema već, za ovo dobijamo pare. Ja kad uzem nekome da nacrtam onako imam bukvalno kao taksista tarifu. Start za line art 10 evra i onda još plus ideš onako da odeš po 10 evra ako hoće da se istušira, pa još 10 evra ako hoće da se oboje. Pa to ono, da ispane na kraju nekako 30 evra za dobar rad. Ali treba oko 8-10 sati da se to sve završi. Brate, mnogo bre to para. Mnogo bre posla za malo para. Pa nije ako voliš da uživaš da radiš. Da, brate, ali koliko tog posla, dobro nema veze, ajde je to sad Od nas toga nema, jasno. Viš, mogli da se ostričiti vizitku, mogli bi se skombinujemo, ja radim sve vrste, znači svašta nešto mi pada pod ruku, znaš. Manje to da mi radiš, podigni ovo sranje. Ko je? Ovo? Da. Koji ti kurac bre čovječe, to me štiti bre, to je ko gromo bre. Podigni retroviziju jebeni bre. A retroviziju? Podigni. Gore. Gore. Na dole na gore, ajde probaj. Evo ovako. Malo prema meni. Malo prema meni još. Na dole. Malo na gore. Prolaze, a? High Tech Mafija, motherfuckers! Kada ste krenuli da se bavite ovakvim stvarima? A? Kada ste krenuli da Da. radite road trip? Ok, tome vam pričam. Znači, bitno je samo da se pokrenete, izađite iz tih kuća, ono. Znači, sedite za računarima, duši ja ga nosim svuda sa sobom, ali, ono, izađite napolje, ono. Napolje. Ajde, marš. Evo vam malo muzike, ajde, svi marš napolje. Tako. No OJ, no straw. When you give it to me, yeah, give it to me raw. I burn, and when you drink, have to lose straight and burn. Enough to get my chest hair to burn. I don't need a chemical blow to pull a hoe. All I need is chemical bank to pay the rent.